Ti kumbangila wan shapi ding baju gini ki tayo ki beladap. Haka bangi pentip baka ni ke Shillong run 10K 2024 kan long haka laitrik ke jong upanai August jong news nem. Henry ke jing wan pat ke jongi haka ni ke por ke long na ke benta baka don kat tu ani ke Jingpynkylla. Haka baya day bat ke ni ke Jingpynkylla jongi ke ni ke Shillong run bat kata ke day haka venue bat kumjuru haka route haka baya day bat ke Lynti ke baki ni kinong ya Mareh ki ni Mareh. Ti kumba kalong menshwa ngila bu baka jing sedang kan day nang tina parking lot kepada na polo. Tin ray namar ke jing tingku bat ke Duran Cup ngila yo jing tip na ki bor penyat jong ke district administration ya ke bangi habban shift ya ke venue ke jongi. Ti kumta ngi habban ya penken riak no ya ke ni ke venue haka minute ke bakhat du ba dia kata ngi sedang no na set central library. Tiga ni kalong ke Jingpyntip ya barok ki participants ling ba jong ke ni ke media ba ke Lynti ke bagi deman Mareh kan sedang na set central library kumba ngilai penbet haka conference ke press conference ke beladap bagi don artli ki root ke way nam ta ki junior bat ke way nam ta ki senior dengan pensngau shwa ya ke Lynti na ke benta ki junior bat kumjuk root na ke benta ki person with disabilities ki PWD ki kan sedang nang te na set central library but can meet sha DC office, sha AG office, but nang ta kin sayat sha command additional secretariat, can meet sha barik, nang ta kin sapoi dahan kiti, but ke dahan kiti ke deka main point namar ba kan deka splitting ya ke bangin split ya ki senior but ki junior na po dahan kiti kin yat bet ban meet sha donbosco, but na donbosco square can meet sha pom dingim, nang ta sa St. Anthony's College, kin sa meet sha All India Radio, nang ta sa additional secretariat but kin penkut biang hasit central library kata ke root na ke benta ki junior but na ki person with disabilities kemut ki below 15 years but ki person with disabilities then na ke benta ki senior part kemut ki 15 years and above ke root na ke benta jong ki kalong ngin sedang ngin hasit central library but ngin mi ikum tu sa DC office nang ta ngin wan sa AG office nang ta sa additional secretariat all saint barik but adan kiti ki kimdei ban yat direct ban poi sa donbosco hinre kin hab ban round ya gas kin poi ya gas St. Edmunds College nang ta kin sa poi ya ka fire brigade na kin sa no biang sa thi sa po light mkra police point nang tu kin sa poi ya donbosco but na donbosco kin hab ban lat sa kaliang kamon ha ka kin poi sa Shillong College but na Shillong College kin no ya ka tu Lynti na khamat Shillong commerce but can meet BK Bajuria na BK Bajuria can meet Sufferlong but na Sufferlong can yat ya ke Lynti polo hadu ang tay polo bazar but na polo bazar can lat sa kadyang ya ka bakin poi hapo ke Majestic Hotel nang ta Orchid Hotel nang ta can poi sa State Convention but a State Convention ngin don ke Second Water Point nang ta ngin mi sa Garo Baptist All India Radio additional secretariat but ngin penkut State Central Library tikata kalong kerut na kebenta ki senior but ku mengalong kini baro ngin ha ke ni ke snem ke pementa ya baro ngin le de timing chip but ke way ke machine ke ban record ya ke timing ke jongki ke finishing but ke starting ngin bu State Central Library but ke way pat ngin bu Shillong commerce ha ke ba kan read ya ke ni ke timing ke jong kinong ya Mareh ti ke way de ke jing kerpat na ke benta ki participants kalong bo kinom sngowi ya ke ni ke Jingpynkylla ya ke root ha ke day bat ke ni ke jing Mareh bat ke ba ar de ke bangi kerpat na mangilawan Peit ya ke State Central Library tingki kerpat ya barok ki participants bakinom ki bawan ra ki kali lani ki scooty ki jong ki lani ki arshaka ki two wheelers bakinom la ban pendrung support State Central Library kinap ban penyeng lesi ke stretch sejan all scene di henry ya ki kali ki bangi ki balak bandrung sa State Central Library ngin penbiang de karpas tangi kat tu kan ni teli ki kali ngasukwa ban remind ru i participants ni sungtu bakan ka registration kala kod den ring sukwa ban chu remind ni ki participants barok bangin dan ke jing ai ya kini ki t-shirt bat kumju ru chest number la shai bat la shisngi kemut ka life weight trick ke jong August bat ke life weight trick Julai bat shitrik August haga bangin sam ya kini ki t-shirt bat kumju ru yo chest number kum tangi kerpat iki participants bakin wan shim nang tai national office ke badan hajan jong school KGP nadu ko por khatwi beje hadu ko por san beje janmit
kin subah banwan shim yakini ki t-shirt bat kumjuru yaki chest number